everyone, mayam aigi anauba video da mayam namaku taram lawjari. Masidi ai recipe video oina tawjarage. Aina puduna laksariba recipe ase mayam akoi Manipuri style da poha haibadi sempak aduni ngobagi recipe oina mayam da pujarage. Mayam hairiba recipe ase yamna healthy oiba hanna su sabu yaba angang su yamna pamba school da hapasu yaba adugumba recipe makhal amane. Mayam ado subscribe tawdabasingdo subscribe tawba kawbigano. Adudi mayam, welcome to my kitchen. Adudi mayam aina poha ngawbada sijinadoise ilo machani danga khamen sinba makhatangane. Aduga mayam khamen sinbase mayai maru se lokthokpiyo. Fazana chamthode. Aduga mayam tilau khamen sinbase yam fine chop da kakpiyo. Sigi poha gi machal lere kari pata lere adagi morote pa hapure angang bujin hapani angang changam naba sidajida king kitang laure jira khram laure rai maru da lai biraga rai maru kitang ga hapi roi doi angang biju pam de khandu jai du nai hapre poha kap am lere adu matar gi mahuta mungphali hapje do mungphali do moi pam de matar on hape so bonin lere maru yahun tabida tomato lere tangkai ma poha je dik samage ising khara laure poha je khala lage tingaga thamdau na te ko aduga khoi gi yumgi chempak na mu thabane sijina pura plain ne moi sakhai ban keno ni na mari tingaga thamba ya de yumgi du ding ngaktang pop thok na ba ngaktang tingbi o minute ama ni ko si ting muradi pura keno on roni mayam ising je aduk mating mo le ko adu si je ahum lak sa mage ahum lak sa made ising je langamani maji yam kana ot pasu yade pot chakhaira pani na makon tan ko nai taraga machum tahalaga mani sai sem sai ngai da dum chak charani side ta thamage akra hairage aw sare si hapage jira ne hing ne di murot kari pata hapage da onion jimu hapage ai sana pamba vegetable adum happy bayai carrot happy bayai jadi potato so happy bayai so samaina fry tawringa dida mulban biraga matar hapsilage kum hapage ko white rice si puna munsinaba kum ding atang kupot ke machu poha hobada changi masala se khali keno khatale masai no ukiba mamanga jira hing rai lega rai happy habdo aduga machu khaji katagane atai morok machu do hanna saga da boradi morok machu happy aduga angang do nadi aina morok angang ba lokhoga dum angang pijaba yaba maino ina dum happy o morok atik pa chop tawraga pikina happa so hawgani white track se 90% mulle makon rek ka pa hawra si dum hapsi lage mayam poha je hapsilage jinpak se ko may chili chaba sa masama loge ko
ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯄꯣꯍꯥꯁꯦ ꯊꯣꯠꯇꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯅꯤꯀꯣ. limbu macet ama lore tangkai mo ko. Hao Mayam side mi ani gi dinner oi ba dum yai tangkai ko weight loss tongmingba dagi figure maintain tongmingba poha dum gym kanguna dum recommend tawbane angang gi school gi tiffin da jo hapiyo simple da yamna masala kai yaw bi da cham cham na yam healthy recipe ma pura la simyam video nungai biragadi like subscribe to winamo mathangi anong recipe mo pura la sage. Thank you.